ngisho komabonakude parental guidance ilo ngaphansi konomuqoshi kubhaliwe ma ngisho komabonakude parental guidance ilo ngaphansi konomuqoshi sekubhaliwe mama nakomabonakude parental guidance ilo ngaphansi konomuqoshi isekuthiwe PG-18 esenzima lo ngaphansi konomuqoshi ntshela hambona ikuthiwe PG-16 esenzima lo ngaphansi konomuqoshi ntshela hambona sekuthiwe PG-13 esenzima lo ngaphansi konomuqoshi ntshela hambona ilo esakade bebhalele nama bebethi ntshela ukuthi saba lo enakade bebhalele yena bebethi ntshela ukuthi lo via kade bebhalele yena ma bebethi ntshela ukuthi afale lo ela kade bebhalele yena bebethi ntshela ukuthi ahambona lo esakade bebhalele yena ma bebethi ntshela ukuthi saba lo enakade bebhalele yena bebethi ntshela ukuthi lo via kade bebhalele yena ma bebethi ntshela ukuthi afale lo ela kade bebhalele yena bebethi ntshela ukuthi ahambona leso foyibuka nalengane mama uyasukunyazi ukuthi qoshwe lemufo ibuka naye mama uyasukunyazi ukuthi ahambona leso foyibuka nalengane mama uyasukunyazi ukuthi qoshwe lesifo ibuka naye mama uyasukunyazi ukuthi ahambona leso foyibuka nalengane mama uyasukunyazi ukuthi qoshwe lemufo ibuka naye mama yazukunyazi ukuthi ahambona bazothi sebeqablana lakuthini kusuthi ingane ifunda mkube mona bazothi mesebebazana la kusuthi ingane ifunda ubugebengu bazothi sebeqablana lakuthini kusuthi ingane ifunda mkube mona bazothi sebeqablana la kusuthi ingane ifunda amanyala kubhaliwe na ngisho komabonakude parental guidance ilo ngaphansi konomuqoshi kubhaliwe na ngisho komabonakude parental guidance ilo ngaphansi konomuqoshi sekubhaliwe mama nakomabonakude parental guidance ilo ngaphansi konomuqoshi isekuthiwe PG-18